Ikundi kije kieneta The New Dawn kiugite gitigwitikanire na riendekithia Minister Wokaria Bwande neno bangane bwa thirikari nene ra kuthikwa kwa nchamba ya kimitandao Daniel Muthiani Sniper kya mabikundi gikibaugite bubu bukombeka kikethira baraba kuringithanwa na giko kya moto tigi bonde bagekirwa ampene na gukinywa koti baugite bo batena thina gwitikanire netwara Sniper kuthikwa ende akikethira athuganirwa bonde bagekirwa mithatene. Na nyuma Minister Wokaria no ikithure kindi gikinya nyombe siniti akiarire mantu je gikuge Sniper na kuga na ndi family ombe kumunogokia andi gikunika ni undu nikicumiritie na kutha kimwira ati batena thina kuthika Sniper bunka ki antu barabonde bakugwethanirwa gikugi ki mbetho bakigwatwa na gwikirwa mpine ibwega John Torede itwije antu batano na noromburira antu batano ne bagwati na kwena proof na kwena evidence ya gwikia antu bau kotini na bathitangwa na manda John antu bau igogotweka iba kuonekana bare aria muntu oragirwe kana ujo Sniper aria oragirwe ibwega John iturathuganagia ikorare na njama ya kugeria kuonokia bamwe babau batano itwije ikorare na njama kuma kiri utongerie ne bwa county yetu bwa kugeria kuonokia antu bamwe babau ibwega John nurato ashwire antu batano no mwanka bakinyithwe yiga bathitangi ni untu bamanda na ibwega John nuraugire investigations ni gweta mbere tukenda kumenya ouoreaga antu bau batano na bange barato tije no financial wengwa wa nteto izi are o ibareko bau bare financials ba manto jaja na beneficiaries bagikuo ya Sniper bare bau kwa uchunguzi netweterete bwita na mbere. So Professor Kideke, whereas tukubonora twire migambo emega muno ekwali mantuje family ya Sniper family ka consulted na organizations zinge chionde ire plate ro ono ire kokire family area kumariria twatigirwe ni Sniper na batagere mantu ya yonde na anto inyabo ba comfortable banganirwe mbere inyaba akeja kuthikwa kutwike ja yonde ija guchunguzwa kenda thina ewere meru yomba kwethira ikithira no ntomba kwethira tegwa kagota eje imoyo yantu tengo guciethirete ikiuragwa amna bubu bakitha bakirwa ndwangichwa ncukuni kitha chichunkona ikubingi mwanya mwanya bira bionekene na njirete kumenyekana kuri iko binge bikarekete mero na gikundi giki kiaugire mero is on a killing spree kana mero numete ndo cia kuragana ibo kuri kana kuri antu baoragirwo aja ni tractor cia county na mwankana ndete tu cia kirirwa kuri antu bange bethera bageri ndojene na gukithingatwa ni antu bare kinya baiti batenguo ikwe biete tembere ikwe totara akwe ikwe komi county na eje na ikwe biu bionde tore na ma te accident kabara pere kuthithwa ijo kitengo gya uchunkoni gego chindwa ome ibaraba kubanga gukunekera manto jaja kwena bange okugwa bakorerwa nja chiantu kwena bange bakorerwa mantone mwanya na antu baba bagatochindia ome na cover up ira bakuthithia bagakaraja bauchindia vitengo vyetu ome kana biethre vitengo vyetu kabikwa compromise lakini mbere antu bameru inya muntu mwakoragwa inya baire bakoragwa inya batatu bagakua we shall not stop terongama kuga kwage agikuo tuga gitisa sawa gite ukaria kawaida igokare amanto nyumekio unless proved otherwise gesheria. So agencies is still choke ni mero tegere ni monka kini kia thineje kiumba kwitha ikithira
Muthuri Muriuki, Buru TV, Mutino Jokangangi.